Manje uchaze uma ungifonela bese uyangincoma uthi amnandi amavidiyo ami uyawathanda yakha, ngibonge ngijabule, bese futhi wena uyangijikela futhi uzothi ngidukile fanele ngithathe uJesu ngiyeke lento kaShembe. Okokuqala nje mawungibheka mina ubona ukuthi mina angimazi uJesu, ubona ukuthi mhlambe uwena kufanele ungifundise ngoJesu, mina angimazi. Okwesibili, mawuzoqhamuka uzothi mina ngikhonza umuntu, ngikhonza uShembe, wakwangizwa mina ngithi uShembe uNkulunkulu. Okwesibili umbuzo loyo. Okwesithathu, njengoba mina ngichazela kahle ngithi mina ngikhonza uNkulunkulu uJehova ongabonwa ngeso lenyama, ngimkhonza ngemithetho kaMose le wathi uJehova ngikhonzeni ngemithetho yami engawuloba ngenceke yami uMose, ukuze ngoba uma ngingangikhonzi ngayo ukudumisa kwenu ngeke kumukeleke kuJehova uThixo wemkhosi. Waphinda futhi wathi imithetho yakhe ayishintshi kuyoze kubhubhe umhlaba. Kwathi ngisho sekufika uJesu futhi wathi akazili ukuzoyichitha lo mthetho, uzoyigcwalisa. Bese wena uzongishumayeza ngeTestamente Elisha. Ngibe ngichaza kahle mina ukuthi mina angilifundi iTestamente Elisha, mina ngifunda iTestamente elidala. Usukusho ukuthini ngempela? Ngiyacela bafethu ukuthi makwenzekile kube ukuthi uyawathanda amavidiyo ami, ukwamukela ukuthi mina ngilenkolo futhi ngeke ukwazi ukuthi ungishintshe, ngoba angisiyo lenkolo engiyiyona ngephutha. Ngilenkolo engiyiyona ngamabomu ngoba singacabanga kahle ngathola lonke iqiniso.